Nyankopɔn ba me hwɛ wiase sɛ ya Satan awura man bia turim etina man bia cheap Jama mama power there because of bia bontia obenya bia kokwa we your ba Jesus na abonya den amen to ho den se na dia mo ya mo no amoamo kana forma bino Jaka Nyankopɔn amen ko Timothy chapter 7 verse number 2 what say no Nyankopɔn ma hu nipa ma se o Nyankopɔn ma hu nipa ma sa wo ho ye fe wo ho fe na wo manu wale mo bia na wo pe to mo ya ran wo wale wo mo bia hallelujah amen Asantini shi agurani ano ne dia boso mo dia boso yenko ontene ka san so akọ ware no bozanga ni shi afrafani ano dia boso mo dia boso awe onte kura no de ko zoti ase amfa ase Ghana ni ba matim ko do abrochira wo se me penkrata na broni abrewa broni ba abrewa oji na wugo kane no mta do be fie ba o hwa brantie pa na hwe broni abrewa wo di na chisa me yiri ni a o se bi fu adwumpo ni wo bi fu timo ndi abrantie maami u pa ne ba on pero ba kokora enkrata ndra o de giade hawrane fa ba ne nche amen ndi awade be ma pa fie no abesere oba se enane agya te ase a na be ma yo ba ho ade no ode ni kofie sayire ampa ba na de ko so wiase ne man koyi se si ameka say wo de opa ko fa dum akofa golden tulip we and 16 years gas aba shawo Ghana awre ho 16 years we kira kwa papa ma a charge ne na koda dantra ba bia Ghana akoduro no na me se onipa ntwe nyame akira kwai na ne brasu no wo koduro asamado a se maka se mi akira pa na ba wo se asamo ba bi asamo do ehyanka Nyankopɔn di amen ko no Nyankopɔn ma hu nipa ma se nyame ma hu nipa ma se wo ho ye fe o mo wa fe o ware wo bia na wo pe